Ja narababwiye ngo episode ya gatatu iri hafi murabipinga. Iyi ni episode ya gatatu. Filime yitwa The New Girl, episode ya gatatu umukobwa mushya. Bibutsa ko episode ya mbere na episode ya kabiri byamaze kugera kuri YouTube channel ya Niramba TV. Iyi ni episode ya gatatu. Ja bimeze biti. Hangaha bari kutwereka cyangwa se batwibutsa ibyabaye muri episode ya mbere n'iya kabiri. Bari kutwibutsa byose twarabibonye, sibyo? I'm just passing. Yeah. This is all about byose twarabibonye muri episode ya mbere na episode ya kabiri. Nta kintu gishya kirimo hano. Miss Easy. How this new girl is feeling so high and mighty like Yeah, bimeze biti. Kanda subscribe wowe. Such ratchet behavior. Amanda 1, Simi 0. Let's go. Kanajye mbesoma kutusi noneho nze dutangira episode ya gatatu. Ibi byose twarabibonye. Dad, really, I'm Yeah. my lesson. Like, can we just end this whole charade now? I have made my decision, and it's high time you started to accept it. I hate you, Dad. Sya bimeze biti. Yitwa Amanda akarimo cyane. Episode ya gatatu garukanye imyuka we. Garukanye imyuka. Yitwa Tike akarimo cyane sa cyangwa se David Daniel. Reba. Agakina yitwa Simi Itodo. Reba. Cya nawe akarimo Itodo. Nengi nawe akarimo cyangwa se Dove. Sya bimeze biti. Amala cyangwa se Chidima. The New Girl episode ya gatatu. Episode ya gatatu. Sibyo? Nayizanye. Sha bimeze biti. Ni gucya tugatangiye. Dutangiranye n'umuhungu aryamye ari kwitekerezaho ari no gusoma gatabo. Uramubona? Yitwa Tike nawe akarimo cyangwa se Daniel. Urebe. Ja uko aryamye ari kwibuka. Rebe ari kwibuka. Rebe arakora umukobwa bamusunitse. Rebe byose ari kubyibuka. Byose twarabibonye muri episode ya kabiri. Uko abyibuka akisetsa akamwenyura. Kamwenyura agaseka. Ntago se mubibona. Batwereka hano amazu. Rebe twereka amazu. Hano batwereka Amanda nawe ari mu cyumba cye. Amanda. You slashed the car tires. Wapfumuye amapine y'imodoka. What tires, Daddy? Ayahe mapine papa? Don't play with me, young lady. Kobwa muto wikina nanjye. If you think Winisha. that acting out is going to get you out of this, you have to think again. Niba utekereza ko kwitwara gutya nabi biri bugukure mu kibazo urimo, ugomba kongera ukabitekerezaho. Get out there. Sohoka hariya. What? Out now. Ndavuze ngo sohoka nona. And the money for fixing those tires is coming out of your allowance. Kandi amafaranga ndibuze gukoresha nsana amapine arava mu mafaranga ugenerwa muri allowance yawe. Yisi wayapfumuye tukubwise. Hari ukuntu ukora ibintu ukagira ngo ntago uzabiryozwa. Ni gucya dutangiye episode yacu. Episode ya gatatu. Mwibutsa ko urayisanga kuri YouTube channel ya Niramba TV. Tugarure hakuno kwa Mama Tike cyangwa se Mama Tank God, umucuruzi wacu. Ibintu bya bitwara mu ngorofani twarabibonye muri episode ya mbere. Bimeze biti. Tike arasohoka yambaye uniform. Rebe. Where are you going? Ugiye hehe? School. Ngiye ku ishuri. Perpetual. Yeah. What's the time? Ni sangahe? I don't know. Mama ntago mbizi. Is there anything you ever know? Ubundi hari ikintu waba uzi buriya we. Go and check. Genda urebe. now. Ni nka saa moya ariko. 7 o'clock. Saa moya? And you are going to school this early? Wazindutse gucya se ugiye ku ishuri we? Yes. Yego. Thank God. Thank God. Are you sure you are going to school? Koko ugiye ku ishuri?
I'm going to school. mama ngiye ku ishuri. Hari ukuntu umuntu aba akererwa asiba bya bintu nyine by'abaja mu murabizi. Noneho umunsi umwe akazazinduka bakamubaza ngo byagenze biti tubwire. Because you never go to school this early. Mama nyine byamutunguye kubera kudasanzwe uzinduka. People change. Ariko abantu barahinduka. Man, Please let this change last. mana mfasha ibi ngibi bihinduke ku munota wa nyuma. Amen. Baramusengeye. What you expect? Se ntabwo wategereza mushiki wawe School now. azinzira imutwara ku ishuri ariko tubonana ahubwo mu masaha ari imbere. Kurikira musaza wawe mugende mujye ku ishuri mumve mu maso. Bimeze biti mukande subscribe batugarure hakuno ku ishuri. Hano muri klasi harimo umukobwa Simi. Ibi sinshobora kubyumva. Tike ni gute wazindutse koko? What was that supposed to mean? Ni iki se gitangaje? Ushatse kuvuga se ko nabasha kuzinduka we? That's not what I mean. Burya ntabwo ari ibyo nari mvuze. I mean, you can, but it's unusual. Navuze ngo wabishobora ariko nyine ntabwo bisanzwe kuri wowe kuba uzindutse we kuba uje ku ishuri. But it's a good thing. Ariko ni ibintu byiza da. Urebe Are you looking for someone else? hari undi muntu uri gushaka se? Oya, How are you? meze ute? I'm fine. Meze neza. I'm studying. Ndi kwiga. Umunyeshuri aba arinjiye wundi. Urebe ibintu bidasanzwe we. This song. Ndi kureba visionis. Baba very expensive. Upfa uzajye wiyubaha ariko. Urebe School before me. wananze ku ishuri. Wananze ku ishuri we. I shall say the word on the king. Sha isi iri kugera ku iherezo pe. Time. Ibi ni ibimenyetso by'uko isi iri kurangira. Abana bagari. Bimeze bite? What's it? Ariko nayo nabivuze. Wazindutse kubera umukobwa nako gahita gaseka. #simiti. Urebe cyangwa #simike. Ayo ni amazina yombi. Ayo mazina yombi arajyanye pe, arajyanye. Oya nta kintu ariko turi inshuti gusa. Ni ibyo ngibyo uri kuvuga. Turi inshuti gusa. Hanyuma kaza kuririmba urukundo rw'ubuzima bwanjye. Iki gihugu ni ikibuga. Mbi ibintu kiri kuvuga. Tubonane mu masaha ari imbere noneho. Urebe bimeze bite? Iyi ni episode ya 3. Tike yaraje ajya hano. Hari imodoka yahise ziraparika mu kigo. Urebe avamo wa mukobwa Amanda. Aza kwiga bamutwaye, gataha iwabo bamutwaye. Tike. Guy, Bimeze bite? isn't this up, man? Iki kiri kujya mbere? This one was shining like this. Now you're talking to sleep. Ni gute wazindutse se mwana? Uyu munsi niwe uri bukure class. I Oya just came some minutes ago. naje mu minota ishize. Oh yeah, that one day. Ntako nta n'ikibazo da. We'll go play, Joe. Reka tugende tujye gukina urusimbi. Pep today. Ndaza kubereka uyu munsi amafaranga sha. Hey, they why me? Iyo ni imikino. You wait after everything. Niye mwa muri kuzamura umunwa gusa. Go. Tike ari buze kuyatsindira nyamara. Mwa muri mu munwa ubwo ni ubusazi mwa muri. Rebe hakuno abahungu baraza bagakina urusimbi mu ishuri. Yikinira urusimbi sha. Jenny twaramba. Rebe nabarasoma. Reba ko master karatari aho ngaho. Rebe abari gucunga wa mwarimu ukunda kubafata. Oya hanze hameze neza. Hano hose nari. Rebe mani wowe nagusa genda ndaza nkukurikiye. Rebe Rebe Mungwana aratebeza. Noneho yamenye no gutebeza. Ubundi ni mama w'umutebereza. Twayibonye muri episode ya mbere. Rebe
ya hakuno kuri bloke ya administration baba bari kuri mosonjo rimwe kabiri mosonjo rimwe kabiri mosonjo rimwe kabiri mosonjo iyi nibyo baba bari ya hakuno muri klasi yo wa mukobwa yageze mu ishuri yitwa Amanda bari muri klasi ya icyo nicyo cyabazanye hano sha nicyo cyabazanya rebe ni wa mwarimu Karistus bari mu idirishya tike abarinjiye rebe cya Tiki, where are you here? tike kubera icyo uri hano I'm in class. ndi muri class ariko But this is in your class. ariko iri ntabwo ari ishuri ryawe naje gutira note nicara hano oya urahamubwira se arahakubajije arakubona ko ariho wicaye ngo nicara hano ya bimeze bite yaraje hano bimeze bite mukobwa mushya What? iki se Are you okay? bimeze neza Why wouldn't I be okay? ni iki cyambuza kumera neza se Yesterday you had kubera ko ejo nyine waragize Because you gave me a hand the other day doesn't mean Umva. you're automatically besties. kuba warampaye ikiganza cyawe ngagikoramo ntabwo bisobanuye ko twabaye aba best ahubwo ngendere kure ya bimeze bite rebe mwarimu abarinjiye mwaramutse nyakubahwa Where did we stop in our last class? ubushize twahagarikiye hehe rebe Forest management, sir. forest management nyakubahwa cyangwa se biriya bintu bijyanye no kubungabunga amashyamba Our next scheme of work. scheme of work yacu iherutse ni iyi Floriculture. floriculture Floriculture. niba ari ibiki Who yo can tell me the meaning of floriculture? ninde wambwira igisobanuro cya floriculture rebe Hey, hey you! wowe You're not in this rebe class. ntabwo wiga muno What are you doing here? uri gukora iki hano I missed your period in SS2D, so na hari isomo ntiza nyine muri I SS2D just love catch up. natekerezaga ko naza nyine nkarikomeza nkaryiga wari urihe ntabwo wari uri mu kigo I was 6. nari ndwanya kubaho So you don't have another period right now? nta rindi somo ufite se noneho ubu ngubu oya naryo ndifuri nyakubahwa rebe So who can tell me what is floriculture? ninde wambwira floriculture icyo ari cyo rebe ya bimeze bite ujya aramanika mwarimu araza yitegereza hano baramukubise akubise wa mukobwa we kubise wa mukobwa utajya ukubitwa You're reading another book in my class? uri gusoma ikindi gitabo mu isomo ryanjye You just hit me? urankubise Just lay your hands on me? umwejejeho intoki zawe How dare you raise your voice as a teacher? ni gute watinyuka kuzamura urusaku kuri mwarimu ariko Stay away from me, you umva nyitaza njya kure monster! wa nyamaswa ihohotera abandi You mannerless girl. uyu munyeshuri uyu mukobwa udafite imyitwarire n'uwe Teach you a lesson. ndaza kukwigisha You isomo are an abuser. umva ukora I ihohotera will sue you for child abuse. ndaza kukurega mushinze guhohotera abana Daddy was right. This place is a jungle. papa wanjye kuko yavugaga ukuri aha ni mu ishyamba aha hantu ni mu ishyamba wumve ya nege shyira inyuma shyira inyuma shyira inyuma urebe ya bimeze bite umukobwa baramukubise tike nawe abarasohotse batugarure hakuno kuri administrative block muri office ndaza gukora iki noneho I did nothing, sir. ariko nta kintu He nakoze attacked nyakuba me. I yanga was scared for igiti my life. My anxiety nari ifite ubwoba bw'ubuzima bwanjye ubwoba bwanjye bwari bwikubye gatatu You were being disciplined. ariko bari bari kuguhanirira respectfully, sir. Even byibuze se mu cyubahiro nyakubahwa cows are not being hit like that. n'inka ntago zigikubitwa kuriya pe ntago zigikubitwa How were you kuriya disciplined in your last school? nose mu kigo wigagamo ni gute You get a baguhanaga warning. You get suspension.
barakugiraga inama bakakuburira cyangwa se bakaguha suspension cyangwa ababyeyi bawe bakamufata bakakuganiriza bagushyize ahantu runaka. Only child in that way. Nta muntu wakubitaga umwana wundi kuriya muri buriya buryo. Aha ya bimeze bite Young lady, mukobwa muto? I understand that where you come from, things are done differently. Ndabyumva ko ahantu turuka ibintu byakorwaga mu buryo butandukanye, Here, ariko hano things are also done ahangaha naho differently. ibintu bikorwa mu buryo Like butandukanye. physically abusing young Se girls. mukabikora muhohotera abana b'abakobwa batoya. See, there's a reason your father actually brought you here. Ariko buriya hari impamvu papa wawe yakuzanye hano To be tortured and abused, right? kugira ngo se mumuhohotere munoteze. Children of nowadays, Abana b'iyi minsi you are all in your feelings. mwese muba muyobowe n'amarangamutima You know yanyu, better than we adults. mukumva ko muzi ibintu neza kurusha abantu bakuze, Obsolete. mugatekereza ko twebwe ibintu byacu ahubwo ntacyo bimaze, ahubwo ngo turi inyamaswa. Look, this disciplinary action has been practiced for centuries. Iki gikorwa cyo guhana kimaze ibinyejana, Book says, ndetse n'igitabo kirabivuga. Igitabo cyiza kiravuga "Fear ngo God and spoil the child." ugomba guhana umwana kugira ngo akurane ikinyabupfura. Kuvuga ngo umwana udacyashywe akurana agasuzuguro. Umwana udacyashywe akurana agasuzuguro. Look, Iyo you will batagucyashye apologize to Mr. Ayodeji. uraza gusaba imbabazi Mr. After Ayojedi. which, Nyuma you yaho wash the staff toilet for the rest uraza of gukora the isuku muri tuwarete za stafu iminsi yose isigaye y'icyumweru. Urebe dialogue is over. umva ikiganiro cyanjye nawe kirarangiye, Now, out. ubu wakisohokera. I said move. Navuze ngo isohokere igendere pe. Yo Little scallywag. kana kitwara nabi gusa, Spoiled child. umwana afite ikinyabupfura. Ya bimeze bite? Urebe urana itikera. Tike muhungu wanje. Man, I was hoping to see. Mbega umujama nari negereje kubona nari nizeye kubona. Bimeze bite neza? You saw what that new girl did to Mr. Wabonye ibyo uriya munyeshuri mushyashya yakoreye Mr. Ayojedi? Sha biriya byari ubucucu. Nanjye niko mbibona. You like her, Uramukunda? don't you? Like who? Nkunda ndetse. Sinabivuze. You came to my class twice in one day. Waje muri class yanjye kabiri ku munsi we, You went to the school. kandi utajya no ku ishuri. It was so obvious now. Ni ibintu byumvikanaga. Hagarika mwana ibyo binyoma byawe. We cap you matter. Ujya ntabwo ndi kubeshya. You were checking. Noneho ngiye narabibonye uburyo wamurebaga umureba kuri zanye. Yo bimeze bite? Full on fight. Iyo bitaza kuba ari Mr. Ayojedi ari mwarimu, iyo ataza kuba ari mwarimu ngira ngo wari no kugerageza mu karwana. Urebe Business something. uzajye wita kuri business. Oya mwana is business. Ariko urabizi Guy, Simi ari buze kubibona nabi. shut your mouth. Ntago ari bubikundi. Umva funga umunwa wawe. Uvuga cyane mwana, uvuga byinshi. My guy. Ya bimeze bite? When I grow up, Mba numva ashaka no kuzaba nkawe nimara gukura. Urebe bimeze bite? Hakuno wigize uvugana n'ikigo cyo Amanda yigaho? No, I did not. Oya ntabwo nigise uvugana nabo. Niki cyabaye? Who didn't call you? Ntabwo bigize baguhamagara? I told him not to call me. Narababwiye ngo nibakampamagare igihe hari akantu nabo bakemura. But babe, don't you think you've punished her enough? Ariko nagutekereza ko wamuhannye bihagije. This isn't punishment, guy. Kinaga ari Do you not like igihano. the way that man flogged her? He left Ntabwo nigize nkunda marks. ukuntu uriya mugabo yamukubise akamusigira Do you think this ibimenyetso. is too much? Ntabwo ubona ko ibi bintu birenze ko, Die. ariko ntabwo yigize apfa. Babe, you can't just uproot her from her life and plant her in a world that she knows nothing of. Ntabwo ushobora kumukura hari ahantu mu buzima bwe kumuzana ahantu atamenyereye mbega nta n'ikintu azi. And she should get used to it. Iyi nyine agomba kumenyera akabimenyera. Babe, what if she gets hurt? Ngaho se bizagenda, none se bizagenda bite nibamara kumubabaza? Rebe I need you to leave this alone, all right? nyeneye ko ibyo bintu bindekera kabireka. Alone. We were raised the same way. Bireke. Did we all die? Twese twakuze kimwe, twigize dupfa, Have changed. ariko ibintu byarahindutse. Babe,
burya ntabwo byahindutse So what cyane. she did? Reba ibintu ari gukora cyangwa se reba ibintu yakoze. Tires. Yapfumuye amapine She's angry and y'imodoka. frustrated. Nuko yari afite umujinya ariko n'uburakari nyine. To yourself. Wowe uri kwiyumvira amabwire yawe urebe. Babe, you're just being very... Stop it! Umva hagarika. Hagarika. So you're going to Ntabwo ari umukobwa wawe. to discipline her the way I Rero see ugomba it. kundeka nje nkamuhana uko mbibona. Hagarika. Ugomba kundeka nkamuhana uko mbibona. Ni umwana wanjye si uwawe. Burya nta nubwo ari nyine. Bimeze biti. Kurikira episode ya 3. Wowe banza ukandi subscribe. Umukobwa yaje hano ararira. Bwa butesisha. Bimeze biti. Umukobwa yaje hano mu cyumba cye atangira kurira. Rebe. Bamukuye mu kigo. Yumvaga ko ubuzima ari fresh bamushyira ahantu hafeke nyine tu. Ngo niho papa we yize none ndebe. Batugarure hakuno. Ngo bari gutegura icyakura. Bimeze bite baby? You know it's not a place that you're angry at. Urabizi ntago ari amasahani Be urakariye. gentle on them. Rero gerageza kuyafata neza. Burya ntago bisekeje. I spoke to you rudely. Ejo nakubwiye nabi More like you took a stab straight to my... cyane ndetse bisa nkaho wafashe icyuma ukakinera mu mutima. And I am sorry. Kandi umbabarira. Shouldn't have. Ntago nari nkwiye kukubwira nabi. You've been a good mom too, Amanda. Wabaye umubyeyi mwiza kuri Amanda. And you have every right to be concerned about her. Ndetse wamwitayeho pe, mu by'ukuri wamwitayeho. I love her like my own. Nje mukunda nk'umwana wanjye. Raised her alongside you for 10 years. She Namureze imyaka 10. calls me mom. Anyita mama. I know. Ndabizi. And I am sorry. Kandi umbabarire. I feel guilty. Ndumva kuko nakoze icyaha. And I fear that I have overpampered her since our mom passed away. Kandi ndumva ko ndetse namureze bihagije kuva nyina yamuta. That she doesn't feel inadequate. Kugira ngo yumve ko kugira ngo atumva ko adashoboye cyangwa se atumva ko atihagije cyangwa se ngabone ko mbega yabuze nyina. And now, None ubu our daughter has turned into a little terrorist. umukobwa wacu yishoye mu bintu by'ubugizi bwa nabi buri aho bwa fake buto. Entitled. She's rude. Yasigaye nta kinyabupfura She afite. makes exorbitant demands. Asigaye akora adusaba ibintu bihambaye bihenze. No respect for authority. Nagacyubaha ubuyobozi cyangwa se amategeko. And now she's added harassment. None n'ubu yafashe icyaha cya harassment cyangwa se cyitoteza acyongera ku byaha bye. Something nice. And that Baby wagerageje gukora neza koko. doesn't make you a bad parent. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bikugira umubyeyi mubi koko. Young girls our age act out. Abakobwa iyo bageze mu myaka muri iriya myaka bitwara nabi. You were a victim too. Ubwangavu cyangwa se ingimbe n'ibiki ntabwo ari ibintu byoroshye pe, ntabwo ari ibintu by'imikino. Exactly. Ntabwo wapfa kubicamo gutyo gusa. Nyine. Now I have to do right by her. Rero ngomba gukora ikintu cyiza kuri we. I'm making sure that she experiences life from there. Nkareba neza ko aca mu bundi buzima butandukanye n'ubwo yari arimo. Maybe that will help her Ibyo bizamufasha. understand that these privileges that she's Akumva ko aya mahirwe ari gucamo atari imikino. Babe, I hear you. Ndakumva. But you... Ariko ntabwo ushobora. Urabizi What doesn't kill our daughter can only make her stronger. ikitazica umukobwa wacu kizamusiga akomeye. Umve. I have to eat. Ngomba I kurya won't be late for work. And I kugira ngo nakererwa ku kazi. won't be late for school. N'umukobwa agakererwa kujya ku ishuri. Well, where is she? Ese ubundi ari hehe? Please. Kangende murebe aze turye. Tubinoze. Bimeze bite? Hakuno mu cyumba cye nta muntu urimo. Rebe arahamagara. Rebe yinjiye abura umuntu. Amanda. Abura umuntu. Bimeze bite? Kureba hano yahabonye agapapuro. Rebe Henry. Rebe Babe, are you okay? bimeze bite?
yagiye. Amanda, she ran away. Amanda yagiye. Urebe ni episode ya 3. I am running away from this. Ndagiye mvuye muri urugo rw'abagome rubi, nimuzaze kunshaka. Ya bimeze bite? Mukobwa yagiye. Ya ni gutya episode yacu irangiye ya episode ya 3. Reka mbabwira ngo ndabakunda cyane, nitwa Ramba, naho utaha muri episode ya 3, I mean muri episode ya 4. Ciao ciao, ndabakunda cyane, Imana ibafashe pe.